Ассалаумағалейкум, қайырымды ағайындар. Құтты берекелі Рамазан айы барек болсын. Мына бүгін Версаль ресторанында 110 адамға оғыз ашыру жана 100 азық-түлік башчыларына демеушілік берген ишкер айым эжигелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Арман оразаңыздар кабыл болсын. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ağızın yüzüzde жылмайы болып, Рамазан айының ораза күндерінде мына бүйік ораза күндерінде мына оғыз аштырып жатқан елдің барсыңғы қоғамдық ұйымы. Бүгінгі біздің шақыруымызға алек алып келген атайын адресте иштелген Ош тазалық ишканасынын аталары, апалары, эжелер, амансыздарбы, ден соолугуңуздар жакшы, амансыздарбы? Киркелген Рамазан айы куттуу, берекелүү, мээрим жааган ай баарыбызга маалик болсун. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram